Indege z'intambara ni kimwe mu bice by'ingenzi by'ingabo zose zirwanira mu kirere. Uretse kuba ari indege zihuta cyane kandi zifite n'imbaraga nyinshi, nizo kwizerwa mu mirimo myinshi igiye itandukanye. Ibihugu byinshi bikoresha indege za kera kubera igiciro cyazo gitoya. Ariko ibihugu bifite ingabo zikomeye zihora zishaka kugira ubudahangarwa no kurinda umutekano wazo, bikaba ariyo mpamvu bigura indege nyinshi kandi zikomeye zigezweho. Indege z'intambara zifite ikoranabuhanga rihambaye, moteri zikomeye, systeme z'imbunda zihambaye ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bituma ziba zifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi. Bamwe mu bakozi bakora zino ndege bakoresha moteri zifite thrust vectoring ituma indege ibasha guhindukira mu cyerekezo byoroshye, mu gihe izindi zifite ikoranabuhanga rya stealth rigabanya ubushobozi bwo kugaragara kuri radari. Ibisanzwe uyu munsi twabateguriye indege 10 zikomeye kandi za mbere kuri nosi zasohotse mu mwaka wa 2025. Ugiye kubana nanjye Tony Breeze Official, ahaye ikaze. Niba ukigera kuri rino rubuga ndagusaba gukora subscribe, ubundi tukajya tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, dore ko ari byinshi kandi byiza dora twabateguriye umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 10 turahasanga indege za Su-35S ndetse na 327 zayo. Zose zishingiye ku gitekerezo kimwe, ariko Su-35S niyo ifite ubushobozi buhambaye, ifite ikoranabuhanga rigezweho, moteri ifite thrust vectoring bituma ibasha guhindukira mu kanya nk'ako guhumbya, kanagira n'imbaraga zikomeye nyinshi mu gihe cyose yaba iri mu kirere iri mu ntambara. Ku mwanya wa 9 turahasanga indege yitwa Eurofighter Typhoon. Eurofighter Typhoon iyi ni indege yakozwe ku bufatanye bw'ibihugu bigiye bitandukanye birimo Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani ndetse na Espanye. Ni imwe mu ndege za 4.5 generation zifite ikoranabuhanga rihanitse cyane cyane ku bijyanye n'intwaro n'ubushobozi bwo gukora ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye mu gihe gito cyane. Dassault Rafale ni indege yakozwe n'Ubufaransa, ifite ubushobozi bwo kugwa no guhagurukira ku bwato bw'intambara. Niyo ndege ya mbere yo mu Burayi ishobora gutwara intwaro za kirimbuzi za nuclear. Ubwoko bwayo bushya bwa Rafale F4 buzaba bufite radari zigezweho, systeme nshya y'ubwirinzi ndetse n'ubushobozi bwisumbuyeho kuri iyi ngiyi yose yasohotse. Ku mwanya wa 7 turahasanga Boeing F-15X Eagle ya kabiri. F-15 Eagle ni imwe mu ndege zagezweho kandi za mbere zo mu kirere cyo mu kinyejana cya 4. Nubwo yakozwe imyaka myinshi ishize, iracyari mu ndege zifite ubushobozi buhambaye. F-15X Eagle kabiri ni ubwoko bushya bufite radari nshya, ikoranabuhanga ryo gukoresha intwaro ndetse n'ubundi buryo bwinshi kandi bwiza bwo guhangana n'indege z'abanzi. Ku mwanya wa 6 ariyo bita Shenyang FC-31 Grey Falcon ni indege y'ubutasi bwo mu kinyejana cya 5. Iri gutegurwa n'Ubushinwa nubwo amakuru yayo menshi agihishwe, ariko ifite ubushobozi bwo gukora ubutumwa bw'ubutasi ikoresheje ikoranabuhanga rya stealth. Iyi ndege izaba ikoreshwa cyane cyane n'ingabo z'Ubushinwa mu bihe biri imbere. Ku mwanya wa 5 turasanga iyo bita Sukhoi Su-57 Felon. Niyo ndege ya mbere y'Ubushinwa yubatse ku ikoranabuhanga rya stealth. Ifite ubushobozi bwo gukora mu buryo butagaragara kuri radari, igafata ibyemezo byihuse, ikaba ifite moteri ishobora kongerwamo ubushobozi bushya. Ku mwanya wa 4 turasanga iyo bita Kaiki F-21 Polamai. Ni indege nshya yakozwe ku bufatanye bwa Koreya y'Epfo ndetse na Indonesia. Iyi ndege izaba ifite ubushobozi bwa stealth, radar igezweho n'uburyo bwo gutwara intwaro imbere mu mubiri wayo, bituma iba mu ndege zimwe zizaba zigezwe muri icyo gihe. Ku mwanya wa 3 turasanga iyo bita Lockheed Martin F-22 Raptor. Niyo ndege ya mbere yo mu kinyejana cya 5 yakozwe ikagira ubushobozi bwo guhangana mu ntambara zo mu kirere ku rwego rwo hejuru. Ifite moteri za thrust vectoring, ubushobozi bwo gukora ubutumwa bw'ubutasi ndetse n'uburyo bwo gukoresha intwaro zigezweho. Ku mwanya wa 2 turasanga iyo bita Chengdu G-20 Mighty Dragon.
niyo ndege y'intambara yateye imbere cyane mu Bushinwa yo mu kinyejana cya 5. Ifite radari ihambaye, ubushobozi bwo kwihisha kuri radari ndetse n'uburyo bwo gutwara ibisasu imbere mu mubiri wayo. Iri gukomeza kuvugururwa umunsi ku munsi kugira ngo izabashe guhangana n'indege ya F-22 na F-35. Ku mwanya wa mbere turahasanga iyo bita Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ni indege ya mbere yo mu kinyejana cya 5 ifite ubushobozi buhambaye kurusha izindi zose. Ifite uburyo bwo gukoresha sense of fashion, radar igezweho, ubushobozi bwo gutwara intwaro mu buryo bwa stealth, ndetse ikagira helmet iha umupilote ubushobozi bwo kubona amakuru yose y'ibiri mu kirere. Iyi ndege ifite amoko 3 agiye atandukanye, harimo F-35A ikoreshwa nk'indege isanzwe y'intambara, ndetse na F-35B ishobora guhaguruka ndetse no kugwa mu buryo bugufi cyane, ndetse na F-35S yagenewe kugwa ndetse no guhagurukira ku bwato bw'intambara. Indege zindi zifite ubushobozi buhambaye ariko zitageze kuri runo rutonde niyo bita JC-39 Gripen yakorewe muri Swede. Ifite ikoranabuhanga rigezweho kandi niyo ndege yoroheje cyane mu kinyejana cya 4, kandi niyo ndege yorohereje cyane mu zigize muri kino kinyejana cya 4 n'ibice 5. Turasanga iyo bita Hari Tejas, ni indege yakozwe n'Abahinde, niyo ndege ya mbere yakozwe n'Ubuhinde, ifite ikoranabuhanga rigezweho. GF-17 Thunder yakozwe n'Abapakistani ku bufatanye n'Ubushinwa, ni indege yoroheje ikoresha ibitekerezo bya MiG-21 ariko ifite ikoranabuhanga rishya. F-16 Fighting Falcon ni yakozwe n'Abanyamerika, iri mu bwoko bushaje ariko ibyagezweho mu guhindura Block 70 ndetse na 72 bituma ikomeza kuba ingirakamaro ku mbuga y'urugamba. Izi ndege zose ni urwego rukomeye rw'indege z'intambara mu mwaka wa 2025. Ikoranabuhanga ryazo ryitezweho kuzagira akamaro gakomeye mu ngabo ndetse n'iz'ibihugu zigiye zitandukanye. Izi ndege zose ni urwego rukomeye rw'indege z'intambara mu mwaka wa 2025. Ikoranabuhanga ryazo kugirira akamaro ingabo z'ibihugu byazigize igikoresho cy'ubwirinzi. Ndagushimira kuba wabanye natwe. Ese ko kurebye bino bikoresho byose watekereza u Rwanda ruba rutunze zingana gute, cyangwa se niba hari izo wabonye u Rwanda rwaba rufite? Watubwira muri comment. Nk'ibisanzwe wari kumwe na Tony Breeze Official. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.